us has to pass through this world. For us as human we are, it is always painful when our near and dear ones come back from us. But at this moment, we can't express how deep pain it has caused to us, sir, to lose his beloved daddy. Yes, sir, we are sure of our presence with you. We are sure of our prayers for you and for your family. May God grant him his departed soul, peaceful rest. May God take him to his as believers, as Christians, we all believe in the resurrection. Our body may decay, but our spirit will be reunited with our God the Father, who has created us, who has sent us to this earth. Therefore, we once again feel one with you, dear sir, at this moment of your sorrow. Though all of us are not able to be present, we represent all our teaching staff and our students. We try to spend a few moments in silence to pray. We will not be able to spend with you all for the condolence day because practical exam is going on. Therefore, we will like to pray for your departed father and all the family members. Let's close our eyes. Beloved Daddy, the Daddy of our Sarah Anand. For us, it's a sorrowful moment, a loss yet. In the kingdom of God, today is a day of rejoicing because one of his sons will be born into his family. The departure of a person from this world is a newborn to the kingdom of God. We trust in God and we believe that Jesus, who has shown the way and who has gone ahead of us, telling us that I am going to my Father and I will prepare a place for you. When I have prepared a place, I will come and take you. That is the assurance of God for his children. And today we know our brother who has left us and who has brought sorrow to us, yet he is being accepted into the kingdom of God. Dear Lord Jesus, as human we are, we feel pain with the demise of our brother. Yet, with the eyes of faith, we believe that our brother who has left us today will find a place in your kingdom and for which we rejoice. Dear Lord Jesus, in any way, if your son on this earth has committed any sin which is an obstacle for him to enter into your kingdom, be merciful to him in his judgment. Forgive his sins and receive him into your kingdom. We pray for the buried family, the sons and daughters of his, the grandchildren, the near and dear ones, Lord. You know the hearts of each one of them, the pain that they undergo at this moment. Yet, Lord, you are our counselor. You are our joy. Be the joy and happiness in this moment of their sorrow. Praise you, Lord Jesus. Lord Jesus, but may your blessing fall upon them abundantly so that as they move back to their own families, may they go back with joy in you. Bless the program that will be conducted. May everything that is conducted go according to your will. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus, for the many blessings that you have given us and for answering to the prayer that we have made now. We make this prayer in the precious name of Jesus. Amen. Come again, teachers.
Nie, tam się. Dunia isun pagi fungsong nulam sunga society kahinawa kay chairman kahi chairman vice chairman ahi lai tak ahi tuhi amahi adam mona so timta inla dai volunteer akin thamman po en toni ai molem santi troke tinaki ponamo mamaya nulam society sungahin nipon tho le bangin nitai makat ahe thei kam kama I oma mamaya ikachun tuni hunahin fungsong nulam sunga ka society wa member poi mo tak vai chairman hilai ai molen san ngachungahin nulam society hon kasun tak le tuiti hi amasan ko pun hinting ahin ni ngachungahin nulam hon boltei dangkanai puwa kalai na naw kasun pinaw eksanan pun pung katinu jun kanuram nole alungay na amang bat na ole nulam society kuima ni jun somdol thechin ka somdol thene dingun amale ki sung la lo yelin ki phalam lo yelin security ke hiba ke kahi thu apai ma dong yelin ke tu tin ko wang he sa he tu hin kangai na naw nulam society kapung naw kasun naw sanan kabol te suno pun kadung kung katinu eju kabun kaman jaw ni kakipati Ram patin kha hile dan som le patin him tim timpu ana vuilim ding pa hile area pastor thongkai im na tha do hi upa ho kumam chairman ho chairman ke ana si ko hin ke nam ka de ko wa se ko thang hi
April sangat aku som lile likunin kuat kuat anak tinggi. Lo nu pau nem tok tim hodam tingin anak kiceng honi. Atin piso pi pasal lile menikat aungin karena Mr. Kai Kudun tolong ahin sumina a Mr. Hen Hussein sudah nuni nem ahibin. Ama nuni nem tok canu Lam saling women of Zamghel Kityan Le the Paul Name Timpani Abang Sinjiin Lu Paul Inahinda Anon Lumun Tinhoy Hoy Nuto Sanghat Aku Som Kulit Pagwido ingin ko'y ingin ko'y hongin anong ginaw susunod piin anong ginaw susunempi Azala tidingin azala tiding Panlal sa banlal sa hungpi hungkin Hallelujah Dipanin ba sa Su Hallelujah Kipain basoy susun banlal subirit su Betim de berkabisang sunga Bethlehem de Kalvari thang sunga susana dagi Nungmer magalatobe Namel magalatobe Sonsinin sana azalma Hana salko Simosinin sana humpazin Jehoziri Hamamungka Osanahin sa minmo Osana hinsami Salimpunan noza Salem punla noza Hallelujah Kipain ba sa Su Hallelujah Kipain batsoy sun Banlal subilit su Betim de berkabisang sunga Bethlehem de Kalvari thang sunga susana dagi Selenoza mansurukupi Selenoya mansoko Asutan na kinalong Susana tinalunggi Nampuding din banal ng senso Nang hodingin Balanaw se Salit si Zemin Isanin Gisemin Dilma kutiyasin Mel makopi asin Hallelujah Kipanin ba sa Su Hallelujah Kipain batsoy sun Banlal subirit sun Betim de berkabisang sunga Bethlehem de Kalvari thang sunga susana dagi Salimpunan nozahin na Lempulang no zahin Salim pagkay kusamang sona Ay kunamalso Sihosiri pamami hotsu Jehoziri Ramamiho Palitsi ditahin Alinsi diwahi Hallelujah Amen Hallelujah, Amen. Hallelujah, kipain batsoy sun, banlal subirit sun. Betim de berkabisang sunga Bethlehem de Kalvari thang sunga susana dagi. lung sit thêm là có tú thêm có bát thêm tu ni ne lâu pi ne khát ne pi dự nó có một cái tu cái sen nó nên lâu pi cái thằng bên này có bát thêm tu ni à cái tu pa cái hòn tàu quay cái tiền viên amin ta khai khó xây ấy mo lin ni à sa le langa puna mo le pat am ta ama usung mi tela himpi dengan hoto
นางมาทุไปบอกใจที่ปุ่นแล้วก็มาคิปาทุกเซนนั้นโลปีสังกันทางวันเฮพอบุมีเตนอามาบุลีดึงหินโปรแกรมมันเซมวินมีโปรแกรมพันธีดึงอากำตาจิอุนจงแล้วก็มาคิปาทุกเซนเฮพอพาปฏินตาซาลิสิตรงหัวดูสีดึงอันพักที่บนกูได้ได้เองกูได้ได้จงไอ้สุกุยสักโลวานั่งเองที่มันสักแล้วจูสิว่าลูกพาพัดพายไปดินละครมาของตาวันเฮทิ้งเลยอินนี่เตะน้ำมันสักดึงหัวจูสิลงน้ำมันนั่นแหละน้ำมันนั่นต่อที่ปานต่อมันไปดินละครมาของตาวันเฮประกายกับพานเขาบุลาปนัดตบสัญญานี่itu tu pipe divin ihu impu sukista menin kata benih amen putir phat an pi masawitin putir phat kisai saile in summi te phat in ne te phat pung ding hin pun pute ho langa konin phat mang dingen phat iputabe tunin khuwa sin sunga lohim na lopit alum ni a in le te lamun sa denga hong kal sung sa le nga ku na hung so pu do naw nu le pa pi le pu te ho lam kai te ho ni bon sa su ki pa thu ka pa sa pen kan pu ni ne he to pa wo hi kani aneu zunu sapa ani san na hi punya hi pute pha na hi khang se dung zu ya chu ka to pa yang wi ni se ding ai ama mu chu ma phat alo thelo thil kho khana pot do ji chun he punang man pute pha na chun namang jing tan tia in se ji chun ken jong pe jong le ama na man zo te lamang dinga ki gu mong ka hi ama pe jong le ka man tan tin Bukan itu zin, sangat zakat sombi lagi kuma khizang kuah hari senglut kahibin. Isahi, pawui apahi kagangahin, anuhi kani ahin, kanula kapahin, cuting le kani anin zanu, kani tim puting ahin, kagang so tangahin, asate ni ukampau le wen tangahin. Amo seng sotok khizang kuhi, kana sendu nahin. Isilai pat tak su sepang gulang ki umnai lo ki ho yong sepang cha cha kai na lai wen cha su au khai khulun pom kiti ahi in ki hon pom kana ti wei chu su nu le pa te hon pom poi in ti je wa su ki ho ki kop na yong su pom poi ti kan ki ko ji wei in pom to poi hi khai khu si pi khom ai honin ba na hi pasi hen khusi ki na le kapu khom hen min lo hi in khom hen khusi tunia hito bang long him na ni khuang thon hi ka ga ngai tu ti le asi ta sa pa no su ki nong wen ai lu hal jong amin thase jong amin hi ki lang ka sen ti lo wa chu ulang lo sa pang anam sin zu ki ho chang hi kan hi pho do hi pathin zalin khizang khu hi khopel tam ta jong ki nei do ta ki paum the je kan khan ju ge la le tu khizang lang hoi veng ki khela ki pa da hi bol jol chan ki hi khizang gam koi te ten in pi wa hi koi te au sa ten in pi wa hin ti sungen khotam ta ang ki sim do ta wi yong i tam ta win lumun omen lamun ta ne ise phal ke chen ti la chu zilai gam do si hi thingam hi in modang lang mil ho bongari som thum som liang ki tolo athing alop nama sa no hi ilai phana chu wen thang te ho kam pau te ho kang te ho hi na ki thu ji wa silang hi ki ho gam hi thing sa thi lo di thum da po thi lo di ti a no do ji wa hi bongari som thum som li ho chu modang lang anu so ji wa hi ye tamatam ki tol ho chu tisa za umahi kuzong le amo ho za la su gamde gu ada ki hu do hi aban ki na sa te naw te ki ho sing si kam hi ke wa ku na ka sa te hon no ji hin nei thi a sa nei thi
tu me long ka mu thi ta hoi ka ge lo ha de ki pa om ka sane je ne tu ni hin thi na ki ti ko ma sa di akim pu in mi ma de nga sula phar khala tu te ding a hin ta sa la thi sanin wan gam alo lo ding hi ti ya bible ai mu ma bang wa chu mi him zo si athi ding a hi bin ngului mi chuna na se ki din athi ma sa su tum chang ma sa hi na ti tu lai pha ri be na hale bui lo wa gamla a uiden thang da na mang tha den long tam pi kiu ma hi in lo ma bui thia om jong hi ki pa ta hi ai nei pi ajawa conductor pun an se banga su pa khonem ajima sa pa khonem hi kanaw nu hi sa pa pasal khat le nimi khat ani thonin jawa hi ama adam mo je a anasi masa hi tai ama jobin ti hoi to khom ki thonin ki hon lang ti hoi su ko ma chomin ka be povin kanaw nu ma in ka be ovin ama zo hi chun au ma man e ge le ben ki ngai lu ta hi ka chel khom ki khom mo hi ama kun chun program zo tu na hale hen min anom khai zo sun conductor paran se an se sin tai zamlin mang a hin abana ngai ni ning hi kani min lo hin tin za ngai ni ning a hi aban kina hi ma min thang si khumang ma min thang a hi ta zamlin mang hi le se pai pang hi in ka simul langa omai na mai hum jaw thei talo hi na khol he jeng ne he katupa kananu sa teni jong patin pati bu asang hanin ngamin government service museum hi jong le private oza na pangin inchen sim thina phata anei thubin anei piyong tu hin patin pati bu na zalin sikul oza akunin assistant inspector ong kai do in ki paum the jengin amojin patin ka thang bai na hi ting le ani janna pawu in ni pi kananu ti hoi in jong chapa ni aneya sanu kha aneya ting le chapa alin penin jong sipai na to thi hi ka ga ge tinga le kananu pa hunen phun na insung hi insung phata hi pathin phathi bu chang he ti hi ka sei no me ne Pame kaya mo giginin katupa giginin punan huding tin punong enda hapin su kanay pin khule phante aw sa ta adaki ji sun inni te phat gole dai kai jong le pathinin phat phai pi win tuni hin so pi ulanau hizat hi mun chum akonin to ding tham ding hin da la in ke ho adi din kapa ngai lu na zalin hichlai mon hin nang kalsung su kevin ama sapen tin buana chibai kana bu zolo dizin salam ka hintin tu ni hin ka kingai to zin pati ailo le pa chunga ailo le lung chunga phusi ding hin ha sa ka san chuta de ka kum no ring nai poi kana ti hin a hin la leisi asyang akizi sun itabong higi chung ang ta in alo thelawa kasi na din mo no hitain kithim han lang kithim mo han lang hezong le kain sai patingin tin azo ting le kapa kapali omin kapanyaw da na lain amanin zong phat ai la no man ni pi ho anga permission kain pu hintin amanin zong si konan tin kapa thasim ten zakhat kain ta la na hin adi lo
ti jing hui ti ve printing mistake hi ji sun aum ta lu pu thong pu jam to thang le pi ting zangai cha mi chan na ama mi kapu le kapi in cha na ni la ani chan na ahin sebana chun tu a kanu in Kisilain sunga ahin hin kanau te anoi langa sibe nai le thum aumin zamlin mang akiti in khana ni na a ngai jani hin thum na mang min tha hin hi chu kisik ta ta pon le khabua he chi thu sim bua chun he chu them chakhat ga su dina kai ne hin kisilain ka sei pet pet hin kanau hi zamlen mang hi sapai anapang ta in Kashmira aumin Kashmira kon chun thinglang lang om ki din ai la kapadam sung hin in hung patel ti a hi